be on the floor. On the floor. Ez gatxeuden ontako ja, Mai Carmen. Hau, atarramentua guria. On the floor. Zesan nahi du kanta horra. Estribillo horrek zesan Gutxora, nahi. I'm on the floor, zan nahi du dantzalekuan nago, dantzatzea izugarri gustatzen zait, eta etorri nerekin da zure dantzain gehi ezin duen arte. Eta Lertu arte. Lertu arte, zure bezala. Ai, ama. Bueno, a ver. Importantia da, entenditzea ez da? Bai, ez? Ikasteko. Claro da. Aizu, sukalde kontuk nahi gela. A ver, Amaia. Ze preparatu duzu. Sukaldea. Nola esate inglesez sukaldea? Ni badakit. Badakizue nola zatean? How do you say sukaldea? I in don't English? know. You don't know? Kitchen. Kitchen, very good. Kitchen. Kitchen. No chicken. Not chicken. Chicken no. Chicken es Chicken oiazkoa. Oiazkoa. Kitchen es chicken. ¿Es? Estoy en las nubes. Chicken. Kitchen. 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 Sukaldea Kitchen. 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 Eta sukaldaria adibidez bat dakizue. How do you say Mot, sukaldea? es mot. Kitchen man. Kitchen boy. Kitchen boy. Cook. 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 Eta kontuz, cook eroa da, orduan cook. Ondo esan berda, Cook. Cook. Sukaldaria cook. 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 Bai, zeba, kok ez du bera dela burutu. Cook da txorua. Cook. Thank you. Cook. Kukukin akordatu, eta... Txorixakin. Kok. Txoriakin gobera. Edo kosk, oandik erresagoa, koskekin akordatu, eta kok. Hori da, Cook. ondo. Kendu ez eta jazta kok. Eta kazuela? Kazuela bat dakizu esatean. Leno ez zinaten pixkat esaten. Bai. Pekin aztezan. Pekin. Pot. Apa. Pot. Oh my god. Hizkuntza bai alderrebesa, inglesa. Pot. Pot beste da jarri pot utzi nahi. Pot egin da gaudeku, moin. Entontzai da geho. Baina markatu gara. Ahora, a ver, eta empanadilla, beita gaitu, Empanadilla. Empanadilla mola de montro esateia. Empanadillak nola zian? Small. Pasty. Pasty. English speak English. Pasti zer da, pastela ez da laguna. Hori da. Pastel txikitea, hola. Pasty. Eta rautza? Eta arrautzak nola dira? Egg. Eta orduan arrautzak egozi? Ez dakize. Ez dakizi. Ni bai bakit, pil. Boil the egg. Boil the egg. Ja, boy. My god. Oh my god. The egg. Balak izaten, boil. Egosi. Boiled egg. Gozea dauka. Eta gozea daukau? We We are hungry. Also go, we are hungry. Very good. Hungry. You're hungry. Nola idaztea? Goze asko pasatzen zu, June. Hainbeste dantzain da, naiz harbitzen bater. Are Hungry. hungry. Jartzea baino hungry izatea. Hungry izaten da, hori da. Hungry. Oso ondo. Very good. Ze moduzko maila ikustezu inglesana ona ez da? Oso ona. Hemen daron maila ona dago. Bai. Zukaldea joan behar gauz. Amaia, eskerrik asko. Zuei. Etorri naiz un dia naiz. Okay, See you later. See you later. A kok, pasen a kok. The cook.